Yung mungkin sa pek je kata sa pek kan 0% ila ban le. Tena kaliang ga jongi jing syang i dawa atau kenang ban yarap kalong mengi dawa ban kumbasan 4%. Tere wong ye kata dengan sa pek ka kano ko ba la ban le. Liyo wan kendu yo chief minister na kaliang jong kasi jantia Government Contractor Supplier Association ke ka jingi kren badu siam ka dehi ke ju hadin bangila manakani ngedang shu tiyo ko bala dap kini ki RTU ngedang yo kendu yo minister PHC te menta bring liyo ban kendu sendan badu yo chief minister badan buram ke jungi halor kini ke jingi hi ke jungi contractors ke batre ye kini ya JJM te namar na kaliang jo chief minister ro itu ingi ba namar bagi jingbon palat itaki guideline ke baga ministry ke pha ban pendep te hadu menta kalong ba kem patla ban pendep ye gini ki kot kisla ke ba na kaliang jongga ministry ke laptha te ke ke ba kumolong presiden jungi ba na kaliang jong chief minister ngiso kemen ba wong ba sa thaulat no kan bala na kaliang jongga state fund bat ye kene ru un saya kren badu minister pichi bat ki officer kumno bikin le ban yarap ye ki kontraktor namar ba labun ki kontraktor kumba kila tip bakani ka JJM kala pending ki bill kumut bala slamba te artat nang daru ngi dokumen ro wong ba kharwei tirik jong ne bunai jun kandon ka meeting jong ki brokhot jong ki chief minister namar kandon ka niti ayok apo delhi kharwei tirik jom ta bunai te namta kani ro un sa pensngau sendon yo prime minister ye jinge jo ka doktor haba halor kani ka JJM scheme te kade ye kiwei ki kam ke bana kaliang jong iro ngi pensngau ka bang la karpar ro yo chief minister namar ki bun ki local contractors menta kimia don kam don jamshu nama ba bun ka nakaliang jong ka department sibu kum ka pludi ke bun bakela khot dak package tiki local contractor ke jongi ke bun bakim kimla kim kot eta ka kriteria ka bagi khot tena kaliang ke jongi ru ngila karpat ba mdei ban khot package rai dei ban ya ailat lang ya ki local contractor khantam e ki state scheme tena liang jong ataro i nakaliang jong UCM la simkhia yong ba en saya don meeting lang badu minister ba pej pludi ban ya penbet halor kene ke bentah